fa idilar epopona ka itinulu amunyerete elulu ebe emanete apia no tolo sere apoleso no akwap Apollo Kinton fufa koteso John Odongo yesi Kenyaki Apollo Kinto ko itinulu lu epesere amunyerete ebe ekoto kesi atiponokin itinulu ket jokan tetere epedorete aijauna imode boreka nejasi amaka kanu apedore aidara aboliak ikewne digesi no otupite iponelo idilar ikulepe kiti munulu adelo tos konye ojata tari kesi da ibore oditi epedorete tolomi kini kesi abola ebo ne polo no iko pane mo pira era isubus mama mo pira ra los jo aite morikine kone timu na baka ebe brand kada musugu ate mo ne kone timu o jok da ya timu kine kone timu da chama tu ngabo na ite mo pira ngona tai mamu ko mama ne balabi ko se kapuru noi konye ikapuru dis munele mne ebore fans amaka be chalo nene aboistini jai jo kere ikapuru ngunu elo se timu ngona ito som anani nebe igwela kini players ka kipi kapuru lo se play team ito som anyi be moyi ejalo sabole match awai kapuru mo no bagwa na kinyet so akodongo itungo kwapangi na amesi kinebe mo pira club kedu munete le polo noi revenu source ke le polo noi ngese got collection ale muni kapunu tak amechu lo epolo kit oreso ko district kalo soroti ngesi itacha unity alo sikineta no awuya nete kana nyara auto area mon na klabu nulu aja sadokta tingene na first division anu soroti ida area mon na sodit toma seasonalo so just kede aina peta na nyumbone be kapani kin anu agiare leg toma soroti just kede skinet anu nyumbone be nyanyari abolia show no klabun otoma osorote na lem jaslem ke di klabun kidioko kwenye muno bonembe guna jote ke di klabun le departose tomon na bolia doketa na first division so yala mangonoi pipa eworo riso meeting la lolo bona mesikengo be muno pipa atomunaka ngarene kech nara ni sacha muna jari soda papeta karameno bolo club ajoni ngabolia first division ngangita ngakiro nara kapaso kapuku United mamunera ina soditi mamsiga lutakusa boys da kwenye dumuni jobe most of because fans the opponent they game the ball of United kere idajeti sirigina na umere kunonyo supporting abolation ngarakiti sonari tebebe nsalo sa ball friendly game so kinganga na dobi ngarakiti sakiro na darabolia kada Kanua TV East Tolbert Ebaiti ka Solomon Aramo Koibuga Soroti